simple ukuthi umnike ikhadi lengane nengane yakhe because mawuthi ingane yakho ngiyadideka so sicela usenzele into eyodwa mfethu sicela usilethele ikhadi uphinde usinike ingane because nangu uma wayo wangempela yabona nje ukuthi kube kuya ngami angazi ngabe uyathula ngoba lo athuleleni angithi ngazi ukuthi ngenzeni makwenze njani sibahla ngithi uyazi ukuthi ikhadi nganginike mina hawu bengibuya njalo every month sibathi njalo bengakazi kuphela inyanga ngingabuyanga kanjani sokungangigcini kanjani phela njalo ngenyanga mina bengibuya ngifaka imali ekhaya kade ngitohoza khona ngizama nekhadi lingakuwo umntwana ungibhekele nje wasasimple it's super unfair for her because kahle kahle into ayifunayo nje ikhadi lengane le grant nengane yakho because manje awukwazi unqaba nezinto ubuwazi ukuthi lengane yakho angiyona yakhe ingane eyakho kanjani sibathi ingane iyazalwa ngizokutshela kwesibili futhi ingane iyazalwa uyamitha kwesiyamthola umntwana ushusho kanjalo manje angithi na phela uwe phela akusiki ukuthi uwenza kanje unqabe nekhadi lengane ngaba ngiwasho lamagama ngiyalidinga ikhadi lengane nami sibahla ngisebenza ngiphila kanzima njengoba nokukhuluma uyakwazi vele ukhona umuntu ongazi ukukhuluma ngiyalidinga mina ikhadi lengane sibahla simuse ukudasana ngento eyodwa ngicela ungenzele into eyodwa ubise ikhadi lengane yami ngikwazi ukuqhubeka nami ngikhulisa umntana nami ngibonde naye ngibe ne-family right nomntana nami kube right ayindaba ukuthi uzolongibasela ngitshela ukuthi angiyazi ingane ontona ngikhulisanga ndaba nekhadi kahle kahle ikhadi ngingamnika kodwa indlela enza ngayo engingayithandi angidle ngenza ngayo makwenze njani ayikho into ozongitshela ukuthi ngikhohlakele sibani ayikho into ozokhuluma ukuthi ngikhohlakele lana ngonakele kanjani umzali ngikonakele kanjani ayekho nje umzali wenza into wena nje inkinga yakho ukuthi uselfish ucabangela wena hey mina ngahamba lapha ngaye endodeni ngihamba ngawudikadika indoda ngoba ngenzela ukuthi ngibe nengane ngangaya ngiyofunela wena umsebenzi lapha ukuthi uphile ngawo ngane yami ubuya kuyo lonto tosiyenzani ingane ngase ngenzani ngakucela ukuthi ungibhekele sibahle nganinaka nomntwana ngifaka imali yini ukucela kwafuna ngenze njani kanti ucela wenze njani ngakhuluma nawe kahle nje savumelana yini manje senze uba ngumsindo ngoba phela ikhadi lami yini senze uba ngumsindo sibahle phela na ukukhulile mawungaka sebenzisa lokhu ucabanga awunangani awunakhadi ikhadi kwami akubuye kimi ubuyiswa yini ubuyiswa ingane yami umsebenzi ungiphelele ngikutshelile sofuna ngenze njani ke ngihlele ngitshelaphi hayi bangithi ngathamba ukuthi ngithethe umsebenzi ngiphelele wakho ethi usungiblock yes because sibahle usumblockile akasakhona ukureacha akasakwazi ukuthi akhulume nengane yakhe ikhadi lengane likwena unempilo lo sisi kumele ayiqhubeke ayiphambili impilo yakhe uyasho ukuthi asasebenzi fine ublockile mina ngimblockile ungiblockile sibadla ngikuthola indawo kube bengithola imfonini ngabe ngihambile ngokukhuluma nawe ngimdala mangingaka ngibhalelela ngoba ngingazi ukuthi bazokhona ukukuthola sihlangane sibahle ngiyalidinga ikhadi lomntana nami ndoda ngicela ungenzile phela ungibuyisele ikhadi lomntana nami ngiyalifuna ngoba phela mangisathi ngiyacela ngiyabona ukuthi wenza lento wenza ngiyalifuna kahle wena ufuna ikhadi noma ufuna ingane empela nje ngifuna ikhadi lomntana nami kodwa nengane ke ngiyayifuna kodwa into engifuna kakhulu ikhadi lomntana nami bafethu njengamanje ngizodlulisa isimemezelo nesicelo bafethu ukuthi siyanicela ngenhliziyo emhlophe bafethu ukuthi abantu abayeke ukuthatha icontent yethu bayenze icontent yabo ngoba leyo nto iyasilimaza kanti nathi la ekhaya asinaso isponsor sitheni siyazama nje lapha nalapha esikuhlanganisayo ukuthi sikwazi ukuthi sisize abantu bakithi lapha eSouth Africa balungise inkinga zabo nabangani babo so siyacela kakhulu bafethu ukuthi nisize because kumele nize ku YouTube lani kuyikhona nizokwazi ukuthi nibuke khona yonke into leyo ukuthi nithathe icontent yethu posta kwezinye indawo nisilimaza kakhulu ngoba kuthina akube kusangena lutho kanti egcineni khona abantu kufanele basizakale kulento esiyenzayo siyanicela kakhulu bafethu nikwazi ukuthi sisizakale kuleyo ndawo so bafethu singakhohlwa futhi if ukuthi uyafuna ukuthi usidonatele ungasinika lokho ongangamandla akho lapha kuleli button elibhalwe thank you kulobo thank you naku uzobukwazi ukufaka ama banking details zakho ufake yonke into ukwazi ukuthi usiphosele lokho onesifiso sokusiphosela khona uyabona lonto leyo kanti ningakhohlwa ke futhi ningakwazi ukuthi niphinde futhi nibe membership yala ekhaya sibe imember sibe ifamily uyabo lonto le ukwazi ukuthi uthole i-episodes before idlale ngoba njalo ngolesibili la ekhaya sina uploada ukuthi kahle kahle ngolesithathu mase si-upload full episode kuzobe kuyini just ama highlights ukuthi nibone ukuthi kahle kahle sinikhanyisele ukuthi yini sobe sidila nawo ngawo lo lwesithathu kanti ngolesithathu njalo ekseni ngo9 sobe si-uploada i-full episode lapho kusubona yonke into esuke sidila ngawo ngalolo suku so bafethu sinicela kakhulu ukuthi niqhubeni sitshengise uthando lwenu sithanda kakhulu into esiyenzayo so that's why sicela futhi okugcina nci ukuthi bafethu umsebenzi wethu ngicela nihloniphe kuba umsebenzi wethu ukuze sikwazi phela bafethu siqhubeke size South Africa yonkana kodwa kwamanje mina ngithini ngiyanincanywa nginithanda ibhadi so bafethu siyabonga.